Angkar sakay lang inom do kam na mesul na kanawe ba kalungatay. Kalungat sa na banwa. Muli bina sa na nando sul-suli tumbo na kanalut. Mana? Ya, lubat. Sa sa na turangan ni bunua na labas sa kanya sana ko turangan lumibit. Turangan na turangan ni lilin bosi. Turangan na bitay din ibu tal-tal. Itu sana turangan na maram. Misa ambula binak. Yan na bitay sa kana malo sa uchi. Wah, bukan terkejut sangat juga kena juga saya nabi dalam bos niasan. Indo setengah na kini naki, me madalat taki, ena biasa na kata ni bukan toko, santara bocah cuma matentu ni bocah kaya ruan nambaki. Ni kanan dia usaha juga na makita kana COVID kena dengan lambasa ka tarana no da banwa wa madal sa juga na sana ko turango seruo na mosi do ko ndobe na donga na bosa umbua kena sana ko turango law o tuna sa chiki me ke ka sangni waktu batula waktu indo na matentu na wale ni kena boluchi na ndio ni mati kia vasara na kena rebu na nanda bunwa bakan din tagitu enangonongo nya donu na wale ni kena toribaki na betu tu sujeso sa ya dapat sama yang misa nama kikina na pakaruata kena tumpu pakai labo na bagi bitara bi maingo sara kun kata kasakin na lini benua sa tumantal na be sokyaki andong dolatal na be katumba asong sakatu na non de benua sara buli sakatal na lubenda kambing besar me Bekle enam bulan ni dia bunuh tu aku, naroka boleh lah boleh matentu. Ena sini boleh balik na tumpu boleh lah boleh berkara. Wakil acik nga anak kena binaka, nele vida era sa rawati ra binaka tu, ena bekor lelep. Nebakan inda wakil acik tu waktu tu mata nare boleh ni mati na COVID. Ando dun talanga menta pakai foto-foto todo ko. Ena tubu pakai labo ni non da matentu. Menanguna sa katan beto kina na itu tubu prime minister ni klab na sa juga ilam nandun politik era sangkata na ibu karaw na nugubing karari. Era sangkata na iwala-wala ni nito waluto na diyaw ni mati na COVID. Era sangkata na itubu-tubu ni vital no tale tubu sujeso na vital no ni rakibisau ya ada sanga bagando ni rawaya umen na sasanga ni kana bombulay na non tabanua may namati na COVID-19 kana buluti juga non rakibisau luta sa juga ndar matentura do batana kana minista sanga ni rabisang kasanga saya meran numira nga patikir era bukan bimbita kana nominong karabi na lini bunwa ito nganda basta ka juga medo bikonomian nabi batur de kita kembali tini natarada kana bulan ni tamata ndua kita nganda basta ka juga
miti ko na bukan ini lebih singa, ane bitokon ini matentu na wasa Pasifika. Na ronga sa atin di sarap sa kati ko na laman nilo na singa sa sibi. Amo indala sa akin na nando bola na mateni buno Cook Island kay Samoa. Gosa na kini Cebu na nando buno. Akin ay boleh tagin sa tosu binak sa kati ko na nando buno. Ay libis ko na bola sa tabi na nando buno. Iya na matentu isang kando ni tubo suka. Kata-kata na kena, kata-kata kena bulan yo tina rebu-rebu ni mati, kena tangi lamba. Enan reki may sau, sa pagkilay talaga na tubo di alal ni Waitui. Na matentu sa pagkatubula iso na iwalwali mo, may wali asakin na lang ako. Indo sa katal na lang kay taray buru-buru tika ng unong ko, na tubo ni sau ni kakan. Kena tumbu ni sau ni wai-wai. Na nende ni baku ibule nangono ni matataka kena bibulu-bulu tini matentu Rusia ke Ukraine. Sa baka tumbu rasar nga na isau ni kakana kena isau ni wai-wai ni jini. Nandun minta kila ni witi eseng ni baka buna nanonro lai bibulu-bulu tini matentu erua. Ia itawi nga ni matentu may baka sangkaraan na iwali. Nilang kaya nanon tapunwa. Sambu kodi kina na nirongat sa kachiko ni sambu kodi kina na ibukata-kata pa ni Rusang Burlendo na kakan na ibuli wasma. Kapag tumburin na kanda isaw na tamatatatak. Namatay ito bingkarabiti konggo na pagkatakot na puno biti niyo tinatang ilang Winston. Chiko sang nga na kinarebo-rebo namatay ito talaga to kita kira na linimuno era paling gaya na tumbu ni alal ni Waitui. Gua sa katanga na isebo ni matentu. May baka tumbu na raw ka buhay labo na laman itiyo na yung baki vitaray. Undo mga madalatak sa katsiko ba osma. Ini sa raya na ibang raw hindi tubing garabo ni sa napakanding katanga na yung uni bibo katorda kitaki ano nang tapunuan. At sa katsiko na kinangun sala sa tarno kinawam kinambay ni Uwa. Guru sang ni bosa wala nga ni nared na kena butukan butukan na nanon cik-cik. Dikito sa kana singling ulit apa? Indo na lili muno ay tos bungo. Dikito le bosa sa kana bunutan ni balatan ra kibisaw. Dikito bosa tiko ay nabukum ni. Nabukubutukan ni vital nunggori. Sa ron jinjin ta kena buno ni bingkarabi. Kalau ketukai bapalanya na agro photovoltaic project, cukup sangat boleh konggo, ana baru tahu yang penting sangat juga nabi na madang minggu. Nada sanggo pokok bure kakana, pokok bure na libu katarada yang 6 bulan nilai benua. Gore yang garab sangat cunga, yang ando na cikin gele. Ini pokok rasa ni bingkarab manggo, na bukia na linia sana pokok turang lo mebiti, na bengo na may mudi. Tua wasa sang may biyaw na tampan nilawo, na tubo-tubo nilawo, na nong tamanua. May naroon doon sin kabaki, naroon doon sa bukang dua. Saba nga taka naman tentu, doon daw sa bukang milyoni, ng dola, may balat sa kanabi batur na kitaking, na sana pa kuturang lumibit. Doon sa milyoni bang labor na, milyoni bang labor na manibuli, na sumini dulu-dulu, kinebon-bon. Bang tayo sa kaya rusang luka pa na milyoni. May mga binakata ng unsala, iobolaw. Mga binakata isa ng unsala, iobolaw, ikor, kingaw. Kito na sigiling muso ka na umilabo, may balata ng unsala. May makasama ka tututa ka sa katsumay, so na pati ni politik. Natampan niniway sa mga takay $1 million. Lumay biti. Ngo, kasakin na nandun ni Paipo, niway, yung motoriki, karena makin may pagkadabari ay namuha ni Bulanggo. Darabi sa katalsing akin ng ngaon na irain batiki o koro kayo balaw. Nagtampan ni libo-libo sa mga takasatso kay $1.5 na milyoni ng dola may pagkalibo-libo taki na
Indono ndolo wonon daw na bubali. Goa na buru-buru ni libu-libu sabsaba siya na solang. Baka nga tayo sa juga ba punjuro na milyon ng dolar may balitir na walang gay na itubag niya ngonra. Minsan na itambagasi kaya na mulmulum. Goa niya sana bakla sa juga na yung may nasuso welfare. Kung tayo sa juga na sana bakaturang lumaybit. Bisa katiga ro na milyon ng dolar may balitir na market yung libuka. Sa tigo talaga ngayon nandun na undol ng dolar na bibu ko labo may na UN Women na market sanggo na tutupa nga kaya na market na taon liliw na nadamunwa may bakan sa liw na yan na sana kito sa bukaruta kay ono nawa ka ni biso kaki may buki kamunisa ka na liw na sana enanum ni beso kaki enanon dosan non to sana kito na reda muni talebi wasuma na wang ni bebe pakaledi ena tutu ni government shipping franchise scheme na wang kasakali matentu sa tu raw me uke kamni na ngandeba uke kamni talanga kengandril me bakal na usus sa kaniaya ni vale lamit ngau bimbi na mga tagin ng bawli-bawli may taka kinanabi tartar na lumunyasan. Na matentu ay taka-taka pata kinabi kambani merawati kina na taka-taka sa unggol. Na Vodafone mga taka sa kay 12.5 milyon ng dolar may baka binakataka na bitartar ay wakaya, lebuka, tuko na ingani kay Kor. Kami sana turun kini maram, mendapat talno takana bika ena buria ena nibu satu nibu kaya na lomene sana ena bengo na memori. Binaka tigo na itu bakini bula bagila bana nonda menua. Leuro bitalno takasa tigo na ngonongo. Era sim kelas tigo na kena waswasi. Enjil mendangani paglinggay na sarwanua meron na baki. Isang ni mo mulmulum taki. Na ilabo ni nonda benua. Kene balimbali ni poko tulo atik poko binaka na matentu na bulo poko ilabo ng ngono ni matitaka katang kumaka na leni benua may na tumbu sibia ni saw ni bul. Matentu ena sulia sa akin na Fiji Ports Corporation Limited endo na umilabo may poko binakatag sa akin na nawawo ileruka. Yan ang una sa ngo sa araw vital no sakit yung natambata ni labo kina PEFCO en buku ni kana banga taki na non to wab me bakan sa tigo sa kana bakin bending ni sa tigo yung mga taka sa kaso na don politik ng gele ni tauke me non ray bandi ba politik matato na sa tigo na non ray naki nga merabi bore ray nanggalin na ito kay matatabi na kasal tsong abig kanda etang magkibina ka tu na ni babulawa kana siya ni raw ni bultaki sa beso taki ba kundua na matantu isang wala nga ni na maro na nanggal ni Tuke reda may bengani tinanggale kena kenisaw matantu sa utama ko tutuwa tanalisi kasama kila itu ena kena binaka kina rebu bale baka binaka tigtalanga na bingara binamatampos ni Gel Maroy wa chigo sa kana chigo talanga na kena baka torda kitaki ka binibintay ng Gel may bunda kay tawa ena lomanero na mada sauti vital no tigi sa chigo bale na lautu na baro sa karuan ni Ronon Dolor sa kundua kakile tu mada may bill number 17. Ibutun sa nga ni pararota ka na non lista ka na kenanggele na ito kininggele. O nuita ka niyo ni na pangata ka na tigin laongo mo ni motor na katekin na kimuninggele. Ito ka na nomuninggele
na bengarabi ni lumay biti pine scheme. Do vera na basa mukadio na scheme ni Fiji Pine Trust. Na rugun lumay biti pine scheme sanga itiko na narodaki pine scheme may ngau ka wili kina na korologu o banda-banda kay andua. Bakaki ni lamiti ke na motoriki scheme sa itugu-tugu gori ite sa chuki na bananda wal so mukalima na eka na pain na tamataka ni vikau ke na Fiji Pine Limited bakaki na Fiji Pine Trust ra taka bata me ndiki bisa na lebu ni kau ite bakiti ko na scheme ke gori ka me bibuke ena ke na musu te bakibou kena wibolita kena kambun na tamatata ni kau ang karabat ko ng business ni Teyasi na loma sa kanina ng niyasan sana huli na leni muno na ipagaraw ni kena Teyasi tar na bal ni buding-budini kabuli te kena Teyasi kena soren ate bagisik talanga na kauwata meron ni buru-buru ni labo kena kaka ng bulong-bulo bekemni. Chico sa na bal ni buling-buling niya si may tutua, koro, kay bureta, makakina sa kay biro, iwabalaw. Yan naroon ang dolutin ka ba? Kito ato ko na sa nasasangan ni Pine Scheme, may naroon ni Biro kini Fiji Pine Trust. Meron kiki na irara, pinakata, meron tuke na nga, nanonrolongan ni Pine, kaya na may tubo-tubo ni te kauba koro. Kurasa ngor ni kito borota ka rota ne mama na $1 million ne biang baki mina runun dolcin kono mi ado sang mengo ta ken le buto do ke $2 million mi buke kina na be yan yano ka kina na sa no lo mai biti bako to ta talanga na bikoro kito sang karabochi ne kena bagrota kina suitu ni limusabu kali mana vale me motoriki ni masang na balen bureta kina ba se mukayo na bale e koro na runon dulutin kabitu nagmatin tu abu kana narada ke Pine Scheme na kana musu na kau na vida na kana tikningele me baro tagi mendur ni bale katigo na kana isa ugilaw enan donan ronon dol ya da kata na Fiji Pine Trust kina matentu metara kina basa ukao na bale kachiko na lebu ni kene sa buelabo en andon ndaw lim sa bu karo non dolu dia non ndaw cin kay limon ndaw kuriya sa ngori ni sa raw kina na narda ki Pine Scheme me buri tagi kau kina nandon na market ni bibo le suwa na mbaki bola ni ko sita ronon dolu cin kayo kina chulay ronon dolu sa bulu na matentu bule ndo na vinto na time na keria do na misin ni poko sosawata ni ndur ni bale kena ndo na lori 4x4 may bangat na naroda ki Pine Scheme katigo na kanisa wala bo na panando nundol matentu taratal nga ndo na bal ninggangi kau na rodake kalim sa nundol na kanisa ni kanada katakatay niutsak na dengan lambo herol samay abang tagin na lori na abang ako tagin ibigay tigo-tigo kara walinggay kinabidula ng ano ni COVID-19 bakaw sa akin na nakakana may nayal ni Banua abang tumboy kinamakit ni ko sa ronga din sa sulit sa talbik kami nayaya ni takatango pag-ibinata ka na nung nisasangatar ka na tarbalik kinamaroy na bikaw may kanyang business ni Boritagi Kambon. Arong lem sa kutu may na itugutugo mo. Ka bidu ko teritu na lautu ni Ndrak Bisaw. May na daka ni Muskaw mero kina na Bisaw may nangunungango. Ni sa na Bisaw mi nga nanom ni Marwa na Bikaw. May taro kina nakatakat ni buru-buru. Me kuha ninda bagalinggay kino.
Sa ronga bug sa kutsung may birto na tambani kau na kanamaro isa na wikau manisong sa kina na tokeninggal. Enang una sanggo ero sa lukando na hunwa nimbudi ni kau itu kana lo manya sana lo may biti. Akito sa nanama kimena na takabata. Ena kana maruroi na ire ni hunwa. Kana teba kina gun kau merawati kina na taket ni matentu. Metiasa katul sa 10 milioni na gun kau. Kung sana turangan kina marama. Ena tin kau alu so bukawa sentik sakina. Ina soba na kana sulit sa kana nonda bunwa ipertanya ka sulitan yan na lewani nonda bunwa may nanguna sa kaya may ado may nabilitag ni matentu wa koloni may tayo sa kin ang bosun libo turang kare liutag kan dati kumay yan nanguna yan nanguna sa ngo sabi saw at ko sa kalinga mo ni naliw ni bunwa na koko mo ni lewa na irere nonda bunwa na bising ni matak sa tiga sanggo kerne boleh selesai ki mekema meronga dana lomam ni manda tuwa na bata na bingarabi me baka na mata kino na tapunu ene besing ni matak sa kawai taka sa chiku kawai taka sa chiku wale wana limu ni tutu baka manu sa ala sa chiku Eli mana rau tolu ako na itutubo mo na lamanya sana. Tolu rau wasa mo kanduanga. Singgay mo katawan. Ngori singgay sibito sang nga lelay na 5,000 presente. Ni nanu masawa juga nanday nga na wipo tulu da kita kaya na bunwa kaya makaya hindi na kaya biluta kaya bunwa. And then de biro sa naturangan ni bunwa mera wakutulawata ka natakatakan ni wipo tulu da kita kaya. Ena koro. Kaya makaya simbar ni bibo kondita ke mai ena bitarong ibuno. Mani watawan na sa kana itutu buno. Mani takaba na bukundo na nom ni tamata kamu ni takaba ena buku sa kanibuno. Ena bida sa kana ngakani po sa sama $1 sa kachuki na namatangan ni sini kuang ng boss ni bukuturang. Niya sana ba turang wala may. Nasa ka bolib.